atwara umugisha go kuronshinga zimbali kanumi primary school. Abebembezi bari kutongozeho rege bashabira abazire n'abashomesa kwera beje okoraje hamwe no kurwanisa umutindo mbigwe by'ubwegese ogutwira mu district age. Ataka tungereza class abana bashomera kimwe kuba bafite amahansi n'ebirase bikuru noza kutunga chance bitere kamero birebe mazima tukatera nduru tina taratera nduru abana babiri batina kushomera ware bankakanima kanime abo kuvuga birase tine yamushaka abiyamushaka ibintu ho kwegera ndera vuba no kuba kumwe ya mukaga baza handi aho gwane wapine. Sente zirakoze sibwenirija kurwa mu kitongore cya School Facility Grant okwenda kutungura by'ubwegese mu district ya Kamwenge. Umurimo gusigire no kureberera abana tukabe twebinga ho bworo tukaborora kurunja amezi twanyomezi gaboneye abaze cyo kweshongora mu mwaka shabagese tigashinjira atano mutwaza mutubera kambiziba gamwa amashomera garukuza kombe kwa harumuri ya Kanye Garamere Primary School, Kaneme Primary School, Rugonjo Islamic Primary School, Behanga Seed School hamwe na Gandi. Bene basho mu community ndama mu tabu ndamubwira zestandika ajuru bishiko bakora ijuru ryanjye yazamu kunokaga cyecho mwamwine abebembezi barungi ni batumana government yagira amani hat RDC yije hano kuronda akaruka president Museveni na kihaho kabona na kabona tonkatsu no jamu tibirtari bebembezi bari kukurikiriza na president akoyishira hano akaruka muteganisa ehoro yo kuombekeje netekatekwa kumara amezi mukaga gonga uburemezo ubutibire tene Kanye Garamire hano no kubura he byombe kutibire turabura he byombe ko abana bayayana bamwe bazaza akahunja abandi nanke yaciyagara isema department of education twa yaho ile ukurengere so sima kandi isima sibwekera wa social workers kugira ukinga haruwa masikomba zire n'abanyamyugo mbyo bwegese ngo amashomeraga gaheza kombe kwa district ya Kamwenge neja kutera urutambwe ruhango mbyo bwegese gasha kwa Anthony Twine.